mathiko na kinya uthuraniri bwa bwitite na mbere ntere cia Tharaka bomu biashara na kinya musiasa urenkuma urokumekana ya matanga ni etite na mbere ntere cia Tharaka matanga arabethero nyumba ya ntere cia kare Nairobi ya kwita gethira kino kwa ntuko ya ruyo mathiko ara kwirira kuthe kusheria tongere kuma nkona cionde cia Kenya matanga gethira kuru kwa ntuko ya ruyo mucie kwawe county ya Tharaka Nithi Ikenini Giankarini primary arakiatho kinene muthenya gwa rugi kwirigirwa kurutha ni kingo kana ni kingo kumba kwina murikania wa muturire kwa Mututiki Francis Kiriro kiambikana urankuru kiathie aijikene na ritwa ta matanka nterino cia Tharaka irigira tukambiria misa yetu ya kunokia Mheshimiwa Francis ro kwambiria gainya na nusu Ikenini Giankarini primary batongoretwo ni kanisa ya ACK na ara Mheshimiwa rathiaga Karen beringanite na kanisa kana bishop wa saindi ino yetu ya Mount Kenya East okomba guo bagitongoreria kiathokira na kuma agu tukwirigira nuntu kiatho gaki kinene tukwirigira mbai ta 10 ciogoro iro tukomba kuira mwiri wa Mheshimiwa ara wake muci na ara tugetigiria antu amona family yake antu ngirie mwake bakuthonga kuthongera mucie kogu tukuria ananchi tafadhali kiatho tukarikiria primary baba ingi batikambe kuthina ara mucie nuntu wa congestion ko tuketigiria antu ngirie mwake na kirimbutu ino ikubangabangania mantu mama mbito yao kiri bara muno bakaya kuringirira muthia Mututiki Francis Kiriro kiambi inkaromba wakaji bara toro bona antu baba ingi muno Pedro baba angete muno nuntu biathita bibi bithegero bina mantu maingi muno baumira muntu namenyere thimu yake kana mbagi yake atigate nuntu kieniege nture no yetu ke ina ageni baingi muno na kuri antu batamenyerete kuthie antu ni baba ingi ko wakara kuumira ru umire we bangete kabisa na umenyerete kinya waya na kana kanini kagwate njara bwega ikenda turikie kiathi giki kia mwendo wetu muno tukamunenkera gitiyo takirarakarana kiona antu betu ba Kenya yonthe nuntu atirari mwana wanda na mugongo muntu twendete muno lakini utiebwa kurutha katukera kwa kaji tafadhali baumire na tuthikirie service ira tukanenkero kuma rutha inya na gutiethiro kwina thina nweriku ikagitani wakwa karia baba oritwe gutigiri bakwiga ukiri na there na nkuruki gutigiri bagwikithira nkoro mathango kwa hapa tumeongea na viongozi, tumeongea pia na vijana tukuje tuzike our icon with a lot of respect. Na kama kuna mtu ako na maswali ya kuuliza mambo ya chanzo cha kifo, sio kesho tumepata report, official report ya kwamba it was a cardiac arrest, but we still have some doubting Thomases. Wanaweza kuendelea kufuatilia baadaye, lakini kesho we don't encourage, we will not entertain any acts of hooliganism. Imuti kwa Mututiki Francis Kiriro matanka arakwirigirwa kuno kwa muthenya gwaru nyuma ya kiatho gya ukungwira utorobo wake kuruthiro kinini gya cukuru ya Nkarini primary enkiripotera World TV kuma ntere cia Tharaka Beto wa Paul ugwa kabithe.